Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin ang sagapada. Manibod dito'y Nemars Studio. At to'y manay na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakay basahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa apagayam tayo ng problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya to'y manen ni kasin nyo ngayong yung Ruiz nga umay manen mang ted biyag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi na ket ada parikot na nga intay to balakadan. Ayan, ti problem of the day ni Emilio iti probinsya iti La Union. Ngayon na pinauluan iti Magdalena versus Maria Clara. Apaw? Ape nga tama da kasat paulo ti surat na Magdalena versus Maria Clara. Anya ka di deta Magdalena ken Maria Clara. Amo yung siguro amok ti adda ti panunot yon. Duwa nga babae nga agsupadi. Deti Magdalena kas lang iperpersonify na ti mesa nga babae nga panagkita ti tao ket narugit. Gapot ti Magdalena ket common name dati babae nga pabaybayadan, babae nga aramaten na itibagina tapno no tikasta ket pagsapulan na. Ket ti Maria Clara dati met iperpersonify na met dati babae nga nadalos ti bagina, nadalos iti kinatao na. Amin nga panagararwat na. Ket numabalbaling ket makaluban amin kas lakas jay dati naalumanay, managbabain, dati disente nga babae. Kumbaga, dati titulo na, paulo na ti surat itaket, dati hanga disente versus disente. Kaya Magdalena versus Maria Clara. Sagudahin ti surat ni Pagayam nga Emilio. Dear Cassie, kastuman nga rod tilinaon ti surat ni Pagayam nga Emilio. Dear Kasinyong, sagbay man nga inak ibinglay ti pakasaritaak, idanon ko man tinabara kablaw ko kada kay amin nga agserserbi di Nemars Studio nga kanayon nga mang tedliwliwa kanyak atunggal agbuya kadagiti na dumado mga programa yo iti Facebook. Kas namin tayo nakablaawak dagiti padak nga dumdumngeg ken kanayon nga agbibuya iti dayto nga programa Kasinyong nga ididamo ket jak ipagarop nga may saak tumet kadagiti makapagsurat taklin iti parikot na. Alak dayto nga gundaway ngagkid daw iti pamalakad yo apaman nga mangiganyon to ti pakasaritaak ken anyaman ti parikot ko iti agdama. Nagayatak iti dua a babae Kasinyong nga jak inggagara ket ita agparikutak gaputa panagriknak ken patsek nagbiddutak ti pinilik katakwada nga dua. No kasano nga napasamak ti amin Kasinyong kasti man nga inak binsa-binsaen. Anya ti kahit nasawod dagita nga balikas mo Emilio. Nalawag met ken ka. Nalawag ken ka Clara. Di kahit mo kasawin. Pagpili-pilyen nak. No si ka. Peno ti arapaap ko iti biyag ko. Ken iti pamilyak. Ketwen. Nalawag met gaem ken ka. Talaga ka di nga di mo maaklon. Di nak mapalubusan nga mapanag-abroad. Ape nga mi nga ag-abroad ka.
Kaya bagakmat king kakasapulan, gaputa naskin nga tulungak ti pamilya, kanadamad bukod ko nga arapa apitibiyag. Ngano dituyak laeng, adayo nga magunod ko. Adayo nga maipaayak ti pamilya kiti naranyag nga masakbaya. Kat mabalin mo't nagtinulong ta, Clara. Nga saan mo nga naskin nga ti madayo? Kasanuak nga rod. No di mo maawatan ti amin. Awanin ti mabalin ko. Kat iso nga rod nga pagpilye-pilyeng kan. Ano mas pilyem pa laeng ti agabrod. Ngimi ti siyak. Nalawag sa anak nga napatigking ka, Clara. Napatig ka kanyak, Emilio. Ngim napatigmet ti pamilya. Napatigmet ti arapaap ko. No kasta. Pilyem ti panagabrod mo. Pilyem ti pamilya. Kit na iso ti kayat mo. Sige. Kayat nakadingasawin kit makiwin naswaskan kanyak. Mapanakas ta. Taimparik na mla kanyak. Nga sa anak nga napatigking ka, Clara. No pa'y pinagpili-pilik idi ni Clara kasinyong no siyak weno ti arapaap na nga agabrod. Nasakit para kanyak idi ta saan nga siyak ti pinili na. No pa'y ninamnamak idi nga kasta ti mapasamak. Kasta unay ti panagsangangit ko apaman nga makaawidak. Ay nabarok. Apay man kami nga kasyay, tinaramid mo. Anya ko mga runanang. Kat, pinalubusam ko malata. Inaw-awat mo kumati kaayan-ayat mo. Gaputa kayat na nga rod nga matulungan ti pamilya na. Kan kayat na nga magunod ti arapaap na itibiyag. Nga uri no agin na dayo kami nanang. Dinalapinan panunutin ti mariknak. Talangamin marikriknam ti pampanunutan ti ngarod marikriknanan. Kat nasakit mit paraking kwa na Agam, ti kayat na laeng mat. Suportaram. Nga uri no agin na dayo kayo kat agtali na ed kuma. Ti ayan-ayat yo. Kasano nga rodin no adayo iso na nanang ti kinabayag na iji abroad. Ado dagiti posible nga mapasamak. Anya kuma. Kas anya ko mati mapasama. Kas kumaanya. Ang mga makasapul ito sa bali nga lalaki, nanang. Ay, narugit kami tapalurot mo, baraw. Ang mga si kati makasapol, makabirok iti sa bali, apaman nga adat abroad ni Clara. Di mo una kasinsin Emilio. Aginom talatak at di kasinsin Glenn. Kaya't ko ti makalipat. Wala nga sobrang matinom mo. Kaya't ko nga ti makalipat kasinsin Glenn. At nga pinili dahil nga Clara. Ti panagabrod na nga may tisyak nga kaya nayat na. Nalawag na sa anak na napatig keng kuana. Napatig ka mat siguro keng kuana pare. Ay kasinsin. Kat awatim ko bata. Padamot nga nanumulaing ti biyagda. Uray pa ya. Nagadumit dito iti. Simple laing ti panagbiagdam naragsak damat. Nagadumit ti pamuspusan dito tapno matulungan na ti pamilya na. Wala nga masaksakit sa amat itatang na. Panagrik na siguro agad. Kasapulan at agabroad tapno mapaagasan ng tatang na. Tikit di ibagam. Sa anak na napatig keng kuana. Gapo siguro tadyak maipaay digiti kasapulan na. Anya? Gapo siguro ta saan kong maitid digiti kasapulan ti pamilya na. Iso nga nagsapol siguro sa bali na. Siguro nag-abroad tapno makabirok ti sa bali. Dati adadong kwarta na. Unay kamutin kasinsin. Mapanagtrabaho ni Clara di abroad.
Ken maysa. Nabayag nga gayan ayat kayon kini Clara. Apay, kasta ka di ti kinatao ni Clara nga maaramid na ti kasta nga pampanunutan. Akit amok pay. Siguro akit gapot ti rigat ti biyagan. Gapot ta kasapulan na launa yen. Ti kunada ni ti Tagalog nga kapit sa patalim. Ay na amok ni Clara, kasinsin Emilio. Di dito pa yung gargaraw na. Mahinhin nga babae. Diyala pa nagar-arwat nan. Kasla di makaaramid di kasta nga bagam. No anyaman di pampanunutem, saan nga maaramid ni Clara dayjay. Api, asino ka diti gayem mo pa, kasinsin. Asino ka diti kabagyam. Api nga kasla ni Clara ti kan kanunungam. Saan ba takas diyay kasinsin? Ang ginom tangadlatan. No kaya't mo malipatan ni Clara, mabaling ka andi ngayon. Tilay bagbagak, saan mo siguro akasya ni Clara? Kat mabaling nga nagbidot ka laeng, ti pangedeng mo nga makiwin naswas kaking kuana. Nang, makamukay tumambasit nga mangpakan ka di tarakin ko. Abay, papanam ka di abarok. Adalang pagnaknanang. Malamain. Una nang. Sa dino ayati papanam ngamin, Emilio. Saan ka ba't nga kasta ide? Sa ka malarumar ide, no ada papanan nyo kini Clara nga kayan ayat mo. Ide, awan mo't itan ni Clara, tadamot din dya abroad. Ken nagsina kay mutan. Apay nila ka di Clara ti babae di ti lubong nanang. Anya. Inakbot makidate Yan tangay aday sunad jayen nga gragrag sa akin. Nga po siguro tadok kwarta na jayen kate. Siya alangan mo't nagsagsagabak lataking kuanan. Anya ti kahit mo asawan. Adanam amo kidirabi nga babae nanang. Ket agkita kami. Anya. Saan ka di nga nagkuyog kayo kini kasinsin mo nga Glenn idirabi nga napang kay naginaw man ta na barbartek ka mat nga nagawit. Una nang. Katadanam amok nga balasang ijay. Ijay. Kaya naginuman mi Asin no ayaday ta nga balasang. Bayan nyo nanang tayam amok to kata kayo. Ag-date kami ita. Mayat mat. Tapno alistok amalipatan ni Clara. Kaya't kung ipanagnaking kuana, nga saan lang nga iso ti babae dito lubong. Talaga kasinsin? Nag-date kayo kadijay nga Magda? Uwin kasinsin. Saan ka di nga nakiam-amuwa kidirabi Ket napang kami nagmerienda itay. Kung nagbatking ka, alistok lang ang maala na ijay. Talaga? Sabagay, di pala lang na ka. Anya. Anya nga lang kasinsin. Good. Langana pa lang talaga nga medyo nagaraw. Oy, saan kag sasaod ti kasta? Anya? Kaapi kasinsin? Di mo sawon nga. Kaya't mo sawon? Seryoso yung dayjay nga babae? Kat manano ko ma? At least, balasang isuna. Walang kasinsin, umuna-unay, namamon ta dayjay nga babae, ijay pag-iinuman. Nga napanmot naging inom. Nga dapi kakadwa na nga lalaki. Kat? Saan ka di nga? Di mo kaya't ti kakasing nga klase ti babae? Ay naawan serbina nga kasla Maria Clara tay may sa babae no saan nakamot nga ipateg. Iso nga bebe amon. Uray no kasjayan di pa nagar-arwat na di nga Magda. Uray no adda tato iti bagina. No laki dita iparik na nga napategak keng kuana. Anagat aklune ko na. Kay samod deta, kanayon ko lang nga pampanunutin di nga Clara.
Idin tong adda dyan, nagragragsak dyan abroad. Ay na, kasinsin. Baka agbidot ka, kat agbabawi kan to ka maudyanan na. Bibiyang ko. Basta no lagid di, agkaayatan kami kini Magda, ison iti isukat ko kini Clara. Makamu ka kasinsin. Da kami nanang. Ay, ay, naimbagarabi iyo. Nana, ay naimbagarabi mo at balasang ko. Ni gayang Magda, nanang. Kaya na yat ko. Anya. Anya nga kayan ayat. Kunam ngayam amunak lang itinagat kininanang mo. Mapantubad lakas dyan, Magda. Saan ka di? Ken, di ka nagpaiswan na. Nakaikid din ako. Kaya't ka ngayam amo kininanang. Gaputa kaya't ka ngagbaling nga kayan ayat ko. Baraw, sumrit kayo akin. Ala, pagtugawam ti bisitam. Ti kayan ayat mo kunak ko ma. Agyamanak nana. Muwan alagarat isa ganaan kay ti meriendayo. Saan na nanang? Gabgapo mila iti restaurant. Anya. Restaurant. Nangalambot ti pinag-restaurant mo, Barok. Siyak tinagilibre, nana. Di ka lamabain, Barok. Nana. Hindi ko mala karindiret pa nga namin, nana, ang kaya't na di restaurant. Kasta aya. When, nana. Anya nga roti. Sige, agtugaw kayo. Alam, nanang. Uray analatan. Itimplandak mo tati kapen. Sarita kami lang ni Clara, Magda, ni Tia Salas. Sige, Barok. Panawang ka pa, balasan ko. Sige lang, nanang. Pasensya ka, di balay, min. Okay lang. Nadalos mo ti balay yun. Wen, managdadalos kami ni nanang. Kinuray siya. Saan ko amin nga kaya ti narugi ta balay. Nakababain mo't kininanang mo. Kasano? Ti amukit nagtulag talang nga mapantalang mangan. Nagturong tamad dito yung balay yun. Kiniyam amunak mo't kininanang mo. Manano ko ma? Naisagana ako mamot Kababain mo't dito itsurak nga. Nakapang balayak laang. Okay daytan. Kaysa mo dito agpamarang ka nga. Agarwat ka iti sa bali kaya't mo lang nga ipakita't sa bali ka tao sa amin ka kasi ti kay kwasawan. Ang nagbado ako mamot diti nadisdisente. Okay ditan. At least amon ni nanang ang kastat panagar-arawat mo. Sige. Aywin kaya. Dati ginatang ta in-take out na nga para kininanang mo. Aywin. Dito bag ko. Dahil ti kapem, Barok. Nanang. Dito in-take out mi gayam. In-take out ni Magda. Para king ka. Naglutluto akma. Ti ka rin tayo. Lagot. Iduli mo lang ta jeliluto mo nanang. Para bigat ton Tadeta ti si Daemon. Nangan kami mo't adwan. Sigurado kayo. Kukwak laeng dito. Wan nana. Makamukay nga rod. Ala panawang kay pengor di tatay. Nakpay magan. Kuha nanang. Napanog kami. Ingkam lagi na di silid ko. Anya nga silid? Alan, intalata dyan. Kahit ko tiyagin na. Sika, di ka di napanog. Napanog kamat siguro nga nagpag na itay di mall. Iso nga, intagi na di silid ko. Uy, mabigbiglaking ka, Emilio. Ape ko mga mabigla ka. Titulag ta lang rumwarta, dagpasyar sa nantumangan.
Tapno mamam mo tati maysa ken maysa. Nagalisto mo tin ti pasamak. Api nga data mo tin di ti unig ti silid mo. Saan ka di ngayon tumula pagtungpalan na, Magda? Pag kunaam, sigurado ka di? Ay nagargaraw mo pelaeng. Tigtignay mo pelaeng kat amok nga dan marikrik ng para kanya. Akas buti ti marikrik na para ken ka, Magda. Talagang assuming ka, Oh, saan ka di? Saan ka no manugot nga iyam amo ka ken nanang ko, no? Saan nga paisuti ko na? Win angim, nasken ka di nga nangalisto ti pasamak. May kamano pa lang palagkita ta. Kat kanayin tabot ngagchat-chat, kanayin tabot ngagtintinawag. Win nga mabita pa nga gamam mo. Ay na, mamamutan to ti may sakin maysan. Apaman nga. Apaman nga agayan ayatan. Uy, di ka pa sinumbatan na, di ka pa inaklon. Mapantumad lakas jay. Nini, api nga rakupin na. Kaya't kang arakupin. Kinagpaison na. Emilio, saan lang arakop? Kaya't ko pengagkanda kita bibig mo, Magda. Emilio. Emilio. Magda, panagrik na katipat-patigkan. Iso nga umanugot ka kuman. Amo ka, napatigak matking ka. Kadi kan to agbabawi. Anyaman na papasamak ka data. Di kan to talikudan. Di kan to baybayan. Emilio. Apay pala nga kalubam tabagin. Dito nga naikat matan ti pagananay mo. Gagagilaan nga mabaina ka ta. Nabiita pa nga naggamam mo. Ay nakasti ko nak. Mamamutan to lata ti maysa ken maysa. Kat adda nga mamamutan ti maysa ken maysa. No saan ka nga agbabain kanya. Takasta akmat ken ka. Saan mo kumanga? Saan mo nga lengdan? Kaya't ko nga makita ti pintas sa pamagim. Okay la kanya. Ure no, ada sumagmamano nga tato iti bagim. Sigurado ka? Anyaman tinaglabas mo, Magda. Saan na napatig kanya? Tinapatig kanya, kiti agdama. Ken iti masakbayan. Iti masangwanan. Kat, ninanang mo nga rod, nakita kita nga. Kasla, mingmingan na deti tato diti takyag ko. Uso matatan ti tato. Angin, amang ano pa nagkita na kanya kat narugita ka babae. Apay, ninanang ka diti ka din nam. Ninanang ka diti ka ayan-ayat mo. Sa bagay. Kumakit na ka ba? Babaamon ko nakikin ka. Kasi ko na. Marik na ako nga. Agayatak ken ka. Magda. Saan mo nga legdan tabagin? Makitak tumala na ita. Ikaw nga tayo dipin ta silaw. Saan May mayat no makita taitan. Makita mo ti pambagik, makitak ti bagim. Tapno saan tanto nga mababain ito nung sumaron, no? Ita. Wow! 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 Wow!
Ad-adamanan nga gayatak ken ka Magda. Ah, ah, mm, ah, Emilio. Magda. Emilio. Emilio. Ah, ah, Emilio. Ah. Nakasagana ka din. Anya pengarod ko ma. Narugyam matan. Ituloy-tuloy ta na. Ikarim lakit di. Sa anak to nga. Pasakitan. Sa anak to nga lukwen. Shhh. Dahil dati saan kong tong aramidin king ka. Ang imaguri ka. Oh, apay. Ipakpakaw na king ka na. Nga niya. Saan nga si Kati? Imo na nga lalaki ti biyag ko. Iso nga saan nga si Kati? Una nga makatagi ko ha, iti kinababaik. Naibagak ba ti tayo saan ka di? Anyaman tinaglabas mo Magda. Kat saan nga napatig kanyak. Agyamanak. Agyamanak Magda. Ayayatin ka, Emilio. Isong imanugot ha. Kaputay ayatin ka. Agyamanak no kasta. Magda. Talaga kasinsin? Huwin kasinsin. Kung nagbatking ka, alistok lang maala ni Magda. Sa bagay. DJ nga lang langana. Kas lalalakain mo DJ. Oy, saan kag sasaudi kasta? Katapay kit alistong nga naala. Nalaingak lang nga talaga tidiskarte. Ken may isa, natairak mat kasinsin. Unang ti kay ko sawin kasinsin. DJ nga kinabiit yung nga nagamam mo. Saan mo lang nga naiyawid ya balayo, no dikit adapin na pasamak yun. Kasi lang nga talaga, amom, saan nga uso itan, negati binayag. Tiket mo sa mga kasinsin. Seryoso ni Magda. Ure no amom nga niya. Kaalistom lang nga naala. Dinto nga ni Clara, di ka, mabot pa iti halos 2 taon ngayon nararem mo. Mabaling ka din nga saan nga pagsaritaan dahil nga Clara. Pasensya kan, kasinsin. Nalagip ko laeng. Tadakil ti gidyat da nga dua. Da Clara, kini Magda. Dakil nga talagat gidyat da. Tani Clara, sa anak nga napatig para king kuana. Anya. Dinto nga ni Magda, napatigak para king kuana, kasinsin. Dahil tatandaanan. Iso nga, anyaman na panunutem, awan ti bibiyang ko. Basta, agayan ayat kami, ni Magda, kasinsin. Imbaga ngamin kanyak ni Emilio nga paborito yun dayta, nanang. Ay, way, nagpaiso dayta. Ay, nanabayag man day di, naudi nga nakaramana konti kasto, nga si daan. Ay, bayan nyo nanang. Natunggal agsweldo tunggal ada makomisyon ko, kat igatangan kayo. Kan igatangan kayo to pa iti arwaten nyo. Kanayon nga daytat usarin nyo. Saan nga nasken ng balasang ko? Bakit akaon? Kan may isa, paboritog dayto nga bestida, iso nga kanayon nga masansan nga isot usarek. Ang saan nga inaldaw ang pagsinsin no platek mat datay duha nga paborito nga bestida. Pudnoti ko na nanang. Paborito na dagita nga bestida. Namin, nalamuyot ka no,
Komportable ka no kada ita. Wan, ta saan nakapudutan kada ito nga bestida. Ken, si bibiyag payla day ditatang mo, ket bestidak dagito duan, ket isong nga pakalaglagi pakpay kada ditatang yo. Ay na, sayang laeng nanang. Tadyak na maam mo, day di asawa yo, day ditatang ni Emilio. Ay na, sigurado magustuhan na kamot day jay. Talaga nanang? Agyaman na kada kayo nanang. Alis to lang nga naisingit yun bagbagiyo kini Magda. Ay kit saan mat nga narigat nga ya si Dikti Rik na kinkwana ta. Nasingpat ba, tanggal umay dito'y ke nasagot. Ken, jak amaw ng dalagan di, Rik na kinkwana. Agyaman no kasta nanang. Padakilin nyo mat tilapayag ko. Ay, agpay sumot anak ko. Ay, dinto nga detay na udi nga kayo. Nanang, agpay sumait. Anya day dyan, nanang? Day dyan na udi nga kaayan-ayat ni Emilio. Agpay nga. Umumay dito, ang managbabae nga, jak pa, halos jak makasaritan. Managbabain ngamin, day di. Ang mabaling ka din nga saan tayo pagsaritaan, day dyan, nanang? Ay, pasensyakan ba raw? Ang nalag-an tirikdak yung kabalasan ko, Magda. Kat sapay ko ma. Si Kante agbalin nga manugang ko. Maragsakan ak kumakaday di nga yung baga ni nanang kasin yung nga nalag-an tirik na kini Magda nga kayan ayat ko. Mas daawak. Idinto nga ididamo ket kaslang dildilawen na ti panagar-arwat ni Magda. Nga kasla adu dagiti saludsod ni nanang iti panunot na iti uneg na nga kayat na nga saludsodin kanyak no apay nga kasjay ti tinutupak a babae. Idinto nga amo ni nanang nga saan ko nga tipo iti kas kay ni Magda nga no agarwat ket makita't puon di barukong na makita ti lupo na nga ti kayat ko ket dati kasla Maria Clara nga disente nga agar-arwat nga no titigtignay na ket dati disente mat. Jak mat maawatan ti bagik kasin yung, jak mat maawatan ti riknak tay didamo. Inaramat ko laeng ni Magda, tapno alisto ka malipatan ni Clara. Ngem iniinot met nga naregreg ti riknak ken kuana gapu iti pakpakita na nga kinasaya at na kanyak. Kastameten kini nanang. Gapu iti panangipaneknek na nga napudnot panagayat na kanyak. Tilaeng nagbalin nga issue mi kini Magda kasin ket ti panagtrabaho na iti rabii. Nga adda dati sideline na nga mapanda ag model da iti produkto iti arak wenno produkto iti sigarilyo nga mapanda i-promote kadagiti bar nga paggiinuman. Malaksi diti trabaho na iti hotel. Ag sideline pa iti adda digiti mga ala kadakwada nga slang agent da tay sudagat kasla freelance model. Jak kumakayat nga kastat trabaho ni Magda. Tada digiti mangmangig ko nga sa ala kanu nga kastat trabaho dagita freelance model. Adda kano dagiti sabaling aramiden da. Tapno no dakdakkel ti makomisyon da wano dakdakkel dati matgidan da. Ket pinadas ko kinasarita hindi ni Magda. Ket kastoy tinapasamak kasin. Anya ti ket mo sa isardeng mo kuman data panag part-time mo, panag side-sideline mo nga mapanagbod model. Awan mo ti madina nga araramida. Ken nadalos mo ti trabaho mi ta ing kami mo tlag mo. Winangam kasanong nga nadalos ket
Alas makita ti puseg mo. Makita dahil ta puun ti barukong mo. Nakakitkiting ti short mo. Saan naka-make up ka. Kaya nagiinom di kiti customer yun. Di kiti mapanyo pangipromotan di kita nga produkto. Arak, sigarilyo, lighter, anya di kita. Pati vape. Kasta nga talaga trabaho mi kasi adda kam ti marketing. I-promote mi di produkto. Uwi nang yung araramatin nyo deta bagiyo. Saan mo ka di madlaw? Babae kayo aming nga modelo. Kitwin ang awan mi ti dakas nga raramidag. Kasano nga rod no, gundawayan da ka di kita customer. Anya di kahit mo sawen. Kasano no operan da ka? Operan nga. Amom la tati kahit ko sawen na. Jack mo, Emilio. Ilawlawag mo kanyak. Anya di kahit mo sawen. Anya ti parparwarem. Nga anya. Di mo lata maikat iti panunot ko nga gapo ka deta nga trabaho at dalata di kiti agoper kada kayo nga indecent. Di kiti ibagada nga irwarda kayo. Ket panunutem ka di nga maaramid ko deta nga banang. Ket jakla mo aramid di kita dagtuma. Posibleng nga maaramid mo anya. Sinimat na. Diyak man lang paggarot ng pagpanunutan na kiti kasta, Emilio. Ha? Anya nga rod. Anya kong mga roti panunutek. Aramatim tabagim tapnulain gumatang da ka deta produktuyo. Saan ka di nga pa ng sulsulisog yun ti lalaki data? Kit gagangin lang nga masulisog ti lalaki. Kit gagangin lang nga. Gagangin lang nga agoper da. Ang imure agofer da. Diyak tumaaramid da ita. Oh, api nga katawa ka. Gapo ka dita kasto ti panagararwat ko. Apay, gapo ta kasto ti langak. Kasto ti tigtignay ko. Gapo ta datatok. Panunutin nga maaramid ko da ita. Nga ilakok ti bagik. Magda! Agsubli ka! Magda! Anak ko. Kita niya napasamak kasi Jane. Nagsangsangit nga timaray kat nagawid. Saan ngayon yan? Saan? Saan mo nga kinamat? Saan mo yung gawin? Saan ang kasinsin? Amaan mo no, agpaiso nga saan na nga raramidin ti kasi kasinsin? Ha? Awin nang di lang kaya't kumit kasinsin, isarding na di nga trabaho, tapno awan ti panpanunutin sa bali nga tao. Sa bali nga tao, no, si kakasinsin. Ha? Saan ka di nga imbagam nga? Posible nga maaramid naman na jay. Naibagak la di jay, gaputa. Gaputi pungtot ko. Di na kahit nga dinggen. Katawaan di kiti tao. At dami trabaho nan, iti hotel. Kaya nala siguro mo tati ag sideline. Tapno dagdakil ti ki matgadan na. Winangim aramatin na ti bagi na kasinsin. Gagangilain nga masulisog ta lalaki. Kasla ti pan nakasulisog mo ide. Oh, kitwin. Saan ka di nga nasulisog akmat keng kuana? Isungarod nga. Isungarod na kayam amu keng kuana, inalak ti number na. Oh, rimwar kami, nagamamu kami. Aging nga nagbaling kami nga agayan-ayan. Unang simurot keng kakasinsin. Nga hamumot nga binayadan. Ha? Mabaling nga napatig kalaunay keng kuana. Napatig mo ti trabaho na. Siguro, kahit nalang mati agsapol, itidakil. Dapat siguro arapaap na itibiyag, kasinsin. Unang, kitila kahit kumit. Tinadaldalos ko mga trabaho, kasinsin. Ay na. Awalaki di ti madingar aramidin na kasinsin. Aw, narigat mga makuna itan, narigat nga may ibagatatan, tinadalos kin naruit ka trabaho.
Tauray no nadalos di trabaho, iti may sa katao, no agaramid to tinarugit, di madi, akit tarugit to lata. Kaslamat lang di kita politiko Una saan, di kita ada iti kumkumpanya nga, ada aramid da. Kaslamat di kita kupit. Di kita gundawayan da di kita customer da. Anya. Ay na. Nera nala siguro makasimot ti amuna nga trabaho. Nga pang-alis tuan ta. Napintas nga rod ti pagina. Napintas pa iso na. Isot inaramat na. Tapno, agi promote iti produkto da. Uwan ang di mo lahat na maikat iti panunot ko kasinsin. Nga, ay na. Aging nga awang pamaniknik mo kasinsin. At saan mo ko mga ibagbaga ti kasta. Taure asino mo ta. Pasaktam tirik na. No pagpanunutam iti kasjay. Nang runa kini Magda nga kayan ayat mo. Kasta mo timbaga ni nanang. Nagbidutak nga ta. Apay nga minaya nga, ipasardeng mo ti trabaho na. Saan mo't nga dati trabaho na nanang, dati part-time na lang, dati sideline na. Kaya sumagmamano maladay jay, sagpaminsan maladay jay. Una nanang, di wala mo ti marikiriktak nanang. Dati kiti mangibagbaga nga, narugit a babae ti kayan ayat ko. Ay nagagangay laeng nga masaktan tirik ng anak ko. Gaputa agayat ka ken ni Magda. Nanang, napatag ni Magda ken ka. Dadya ngamin nga inaramid mo, kat panangipakitam ti kinaawan pa nagtalek mo ken kuana. Apay, halos amin nga oras na kit ititid na ken ka, no awan ti trabaho na. Saan ka din nga imbaga na paiking ka nga, sumurot ka numapan ag sideline, ag model. Ang hindi mo kayat. Tadi mo kayat nga makikita ni Magda na pagpiyas-piyastaan ti lalaki. Day ti saom kanyak idisaan ka di. Nanang. Ay na, kasaritam ni Magda. Napasaktam tirik na anak ko. Anyang urti aramidik nanang. Anusak ka dilatan, di sa utat tao nga. Nukas na nga itultuloy latan ni Magda ti trabaho na. Day ta sideline na nga mapanag freelance model nga. Ngararamatin na ti bagina. Diyak masungbatan day ta anak ko. Addakin ka day ta. Angem no iso ti pagragsakan na iso ti kayat ng aramidan tapno no. Tapno no kumita kan magunod na ti arapaap na itibiyag. Matulungan na pamilya na agad. Suportaram ko ti kayan ayat mo sa angkat nga si kaamis mo ti mangus-usga ken kuha na anak ko. Apay nga ka dito eh. Kahit ko ti umayagkid daw ti pamakawan mo. Amum ka di tinaramid mo. Wen. Kaya nagbababawi ka di kiti imbagaking ka. Hindi kiti naisawang ko. Nasakit kami kanyak, Emilio nga. Mismo nga si ka nga kayan-ayat ko. Ti agpanunod ti kasjay. Isongarot nga pakawanin nag. Anya ka diti kayat mo. Agarwata kiti nagayad. Saan nga makikita ti bagay. Kasi ka diti kayat mo. Sige. Naiso ti pagragsaka maramideng. Saan? Anya ti kayat mo na. Kayat mo ka di nga tuladik. Day di sigod nga kaya nayat mo.
Tapno laeng saan mo nga panunutin nga. Maaramid ko ti mga ramat iti bagik tapno laeng kumita ang iti kwarta. Sorry. Sorry, Magda. Sorry no nagpanunutak iti madi. Nagbidutak. Saan nga rumpeng nga? Pilitin ka nga balbaliwam ti ikinasyasin nung ti panagar-arwat mo. Hangim na iso ti pagragsakam, aramidik, tabdulaing na o, saan kanto nagpanunot iti mati? Nasakit pa na kanyak, Emilio. Saan? Pakawanin na ko, ma. Magda. Sapay ko nga tama pakawan na. Nasakit launay, tinaramid ko kini Magda. Nga Uray no pinakawan na ka sinyong madlaw ko ti panagbaliw, ti panakilangin na kanya. Ininot pa nga binaliwan na, ti panagar-arwat na. Kasla, ininot mat nga agbalbaliw ni Magda. Nga kasla jak kayat, dito nga panagbalbaliw na. Kasla kay kayat ko ti dati nga Magda, ti Magda nga nakaregregan ti riknak, ti Magda nga inayat ko. Alakit, ano sa makasinsing? Nabaring no. Agsublim tumadala ti dati nga langin-langin nyo kini Magda. Uwan ngagpaiso. Agpaiso ti kunam. Kasla saan kun nga mailasin ni Magda. Tayin inot na mo nga binaliwan ti panagar-arwat na. Kasla makitkitak pa yun keng kuana ni Clara. Iso nga ron. Imbagak mo't keng kuana nga saan nga nasken nga baliwan na ti panagarwat na. Ngimiso na mismo ti nang balbaliw ti panagbadbado na. Kahit kasladyak kahit na ron. Gaputa saan nga iso ti Magda nga inayat ko. Ayun gayam. Speaking o panagbadbadot Maria Clara. Nadamag mo ka din ni Clara kasinsin. Masikaw. Ni Clara? Uy, nasikugan kan ti amo na. Aya? Isumon lang nga nagdadakkel ti pawpaw ita. Di naganak yung kwa na. Dadagayam relasyon dahil ti amo na nga lalaki. Kasano, di amo na babae kat stewardess gayam. Kanayang nagbiyahe. Dahil taman ti istoryada. Naglaing ka man kasinsin ta. Naamuam di kita. Ay na, nagadot marites dito yung lugar tayo. Nukasta. Marites kamit kasinsin. Ay, sana. Nangag ko lang saritaan da. Sa anak mo't nga nagdamag. Kat deta mo tinangag ko, nga istoryahan, di kiti kalugaran tayo. Kaya. Ita nga na amiras konti amin kasinsin. Nasaan nga rumbeng nga usgaan ti may nga tao. Basar iti panagar-arwat na. Uray mo't siya kasinsin na amiris ko dayta. Kaya mo kiti kas nasaan nga makaarami diti madidayjeng nga Clara. Imbaglakit din ta nailiklik ka kasinsin. Amang angkat na yung tuloy mo, tinakirelasyon keng kuana, kahit nagar-aramid lata dyan, kahit limlimod na, kahit di pa yung luglugitan na taulo maun. Supaya. Din to nga ni Magda, pasensyakan kasinsin pakawanan na, nga may didamo, kahit nagpanunutak mat iti madiging kuana. Imbasar ko mat, iti pa nagar-arwat na. Agpadatalain kasinsin. So nga ita, ti problema kahit ko nga isubli ti dati nga Magda. Kahit ko nga makikita ti puon ti baro kong nalata. Itanggat nagrigatan. No agkanahig kami. Di na pingay katintibranan. Anya, uwing kasinsin. Nagbaliw nga namin pinsan ni Magda. Kadyak kaya ti pa nagbalbaliw na. Mamiskon ti puon ti baro kong nakasinsin. Di na pa kahit agpakaanan. Anya,
Ita, gayam ti mamis mo kasinsin. Umuin kasinsin. Na minsan nga nagbalbali. Nagbalimot nga konserbative. Hindi na pekayatin patalikod kasinsin. Anya. Umuin kasinsin. Anya nga ron kasinsin. Puro para bawla ta amin ni kasinsin. Siyempre maumak mo ta. Mailiwag ka di. Kaday di aramidin me. Nga anya kasinsin. Mumlata na kasinsin. Ay, unay ka mo ting kasinsin. Di talaga ito problema. Saan kasinsin? Kahit kung isubli ti dati nga Magda. Ta iso ti inayat ko. Saan ko kayat ti panagbalbaliw na. Takas na sabsabali nga tao iso na ita. Wen ka sinyong day tati parikot ko. Agpaiso nga saan kami nga nagsina kini Magda. Ngem kasla sa bali nga tao ti kaayan-ayat ko itan saan nga iti dati nga Magda. Ti Magda nga kasla agar arwat nga agtrab-trabaho iti beer house ako nada. Ti Magda nga liberated nga makitkitat poon ti barokong na uray iti publiko. Ti Magda nga nakakitkiting ti short na. Ngayon iti kaunggan na kat nadalos ti panagpuspuso na. Ni Magda nga uray ididamo kat taha nga iso ti tipo ka babae ngem iso ti nangiparik na kanya iti napudno nga panagayan. Diyak mo no panagrebelde ni Magda ti aramiden na. Tauray no ibagak nga isubli na ti dati kaslang iyad addana. Kasla parparusaan na. Ngem nakasagana akmet. Nga mangan anos no panusa naman kanyak detangar aramiden na kasinyong. Ngem tila kayat ko isubli na kuman ti dati nga Magda. Anya tirumbeng nga ramidik kasinyong. Balakadan dakman, tulungan dakman. Dahil nga ron, ti baka buklan, ti baka salita, kasapay ko magad na kay Batit Adal, kadagiti nakanggen, ken nagserbi ko mga liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kadatay amin. Iyon na akong dagyaman, kadagiti makaited ti balakad kasinyong, kanagyaman akmet ken ka ti anos ken laing mo nga nangurnos, ken nangibasa, dito yung surat ko. More power to your program, and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, Emilio, iti La Union.